Prest, edertoa. Egun ondan hori, martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko egun honetan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkortasunarekin dugun konpromisoa irmoki berresten dugu. Printzipio demokratiko ukaezina da, eta gizarte justu, aske eta kohesionatu baten funtsezko zutabea. Hoy levantamos la voz con firmeza para defender y reivindicar la igualdad, en un contexto en el que su discurso está siendo desplazado y cuestionado en los medios de comunicación, en las redes sociales y de forma muy alarmante en los espacios cotidianos de relación humana. Martxoaren 8an, emakumeon egunean, orain arte lortutakoa ospatzeko egunetik haratago, honaino iristeko borroka egin duen mugimendu feminista eta norbanakoen lana aitortzeko eta aurrera begirako erronkak mahai gaineratzeko eguna da. Ezinbestekoa da, eskubideen aldeko borrokan, mugimenduaren antolakuntzak eta interpelazioetatik jendarte guztia inplikatzeko izan duen eraginaz mintzatzea. Zentzu honetan, instituzio honi dagokion ardura hartzetik aurkezten dugu hurrengo adierazpena. Como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia ante los avances de la igualdad, asistimos hoy al auge de un movimiento antifeminista que se expresa en discursos reaccionarios y misóginos. Narrativas que buscan cuestionar conquistas fundamentales, sembrar confusión y deslegitimar la existencia misma de la violencia machista. Los discursos antifeministas constituyen una ofensiva política organizada colectivamente y como tal no pueden aceptarse como una opinión más en el debate público. Diskurtso ukatzaileetatik haratago, feminismoa urrunegi joan dela defendatzen dute ahots erreakzionarioek. Nola esan daiteke feminismoa urrunegi joan dela oraindik ere soldata arrakala, sektore feminizatuen prekarizazioa edota erailketa matxistak pairatzen ditugunean? Horrek erakusten du desberdintasunak eta egiturako botere harremanak ezabatzeko lanean jarraitu behar dugula. La defensa de la igualdad no es una opción ni una ideología, es un derecho humano universal, reconocido y protegido. Un derecho conquistado a través de décadas de lucha y acción colectiva de mujeres, movimiento feminista, organizaciones, instituciones y personas aliadas que han trabajado para erradicar la discriminación, ampliar libertades y garantizar oportunidades para todas las personas. Berdintasunean, esten duen, estereotipoak baztertzen dituen eta errespetuan, azkartasunean eta duiztasunean oinarritutako harremanak sustatzen dituen gizartea aldarrikatzen dugu. Baita indarkeria matxisten, biktima eta bizirik atera direnak. Aintzak hartzen, laguntzen eta entzuten dituena ere. Izan ere, ozen eta garbi esaten dugu berdintasunik gabe ez dagoela erabateko demokraziarik, eta indarkeria matxista desegerrazi gabe ez dagoela guztiontzako askatasunik. En este 8 de marzo, los ayuntamientos vascos hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía y a todas las instituciones para mantenernos firmes en la defensa de los derechos conquistados y en seguir avanzando sin retrocesos hacia una igualdad real y efectiva. Horregaitik, Durangoko udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu. Gure udalerri eta eskualdeetan taldeak sor daitezen sustatzea, diskurtso misogino eta antifeministei aurre egiteko eta informazio faltsuen edapena desaktibatzen laguntzeko. Trabajar a través del Plan Interno de Igualdad en torno al modelo de gobernanza y seguir estableciendo cauces para promover el empoderamiento de las mujeres. Mugimendu feministak bidezko eta berdintasunezko gizartea lortzeko egindako eta egiten duen ekarpena eta lana aitortzen dugu. Intervenir desde el ámbito local con los colectivos preferentes para desmontar actitudes antifeministas y las masculinidades tóxicas. Baliabideak eta egiturak zaintzea eta babestea. Gure udalerrian berdintasun politikek aurrera
egiten jarrai dezaten. Actualizar el mapa de la ciudad prohibida, el mapa de puntos negros. Indarkeri matxistaren kasuan, erantzun publiko emateko prozedura berria onartzea. Poner en valor el trabajo realizado por las mujeres en diferentes ámbitos. Herritarrei dei egiten diogu martxoaren 8 harira tokian antolatzen diren deialdiekin eta aldarrikapenekin bat egiteko. Eta gogorarazteko Durangoko mugimendu feministak antolatutako manifestazioa martxoaren 8 izango dela 12:30 Ezkurdin.